নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে চাই আছা স্কুল অফ নলেজ নামৰ ইউটিউব চেনেল এই ভিডিঅ'টোত মই আলোচনা কৰিম আমাৰ বিদ্যালয়ৰ এই বৰ্ষৰ অৰ্থাৎ 2024-25 বৰ্ষৰ প্ৰথম গট মূল্যায়নৰ ক্লাছ 6ৰ হিন্দীৰ পেপাৰখন আশা কৰোঁ এই ভিডিঅ'টোৱে তোমালোকক নিশ্চিতভাৱে সহায় কৰিব গতিকে যদিহে তোমালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেন্তে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবা যদি তোমালোকে কিবা বস্তু বুজি নোপোৱা কমেন্ট বক্সত সুধিবা আৰু তোমালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ সৈতেও ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবা গতিকে আহা এতিয়া আমি এই প্ৰশ্ন কাকতখনৰ সমাধান কৰোঁ ইয়াৰে কোৱেশ্চন নম্বৰ 1ত তোমালোকৰ পাঠত থকা শৰ্মালা নামৰ কবিতাটোৰ প্ৰথম চাৰি শাৰী মুখস্থ লিখিবলৈ দিয়া হৈছে উত্তৰ হ'ব शर्माला अनार के दाने लाल लाल आम भी है मीठे रसाल इमली की चटनी इतनी खट्टी ईख का रस मगर मीठा जी क्वेश्चन नंबर 2 दिसे स्वरवर्ण और व्यंजन वर्णमाला की क्रम से लिखो उत्तर हब ইয়াত মই তোমালোকক স্বৰবৰ্ণ আৰু ব্যঞ্জন বৰ্ণমালা দুখন ধুনিয়াকৈ লিখি দিছো তোমালোকে এই বৰ্ণমালা দুখন ধুনিয়াকৈ চাই লবা ইয়াৰ পিছত কোৱেশ্চন নম্বৰ 3 খালি ঠাইত বৰ্ণ বহুৱাই এটা অৰ্থপূৰ্ণ শব্দ গঠন কৰিবলৈ দিছে ইয়াৰ প্ৰথমৰটো উত্তৰ হ'ব ইছে ইমলি ইছে ইলাচ ইয়াৰ পিছৰটো হ'ব অছে অনাজ অছে অসম আৰু শেষৰটো হ'ব ৰিছে ঋষি ৰিছে ঋষভ क्वेश्चन नंबर 4 दिसे म अक्षर पर 12 अक्षरी लिखो उत्तर হ'ব म जोग अ समान म जोग आ समान मा म जोग इ समान मी म जोग इ समान मी म जोग उ समान मु म जोग उ समान मु म जोग ए समान मे म जोग ए समान मे म जोग ओ समान मो म जोग उ समान मो म जोग औ समान मौ আৰু म जोग औ समान मौ क्वेश्चन नंबर 5 তলত দিয়া বাক্যবিলাকৰ শুদ্ধ উত্তৰটো বিচাৰি উলিয়াই লিখিবলৈ দিছে यारे 1 नंबर दिसे एक दिन चारों ओर शांति और अशांति होगी उत्तर हब एक दिन चारों ओर शांति होगी 2 नंबर अनार के दाने लाल और पीला होता है उत्तर हब अनार के दाने लाल होता है 3 नंबर ऋषभ को हम गाय और बैल कहते हैं उत्तर हब ऋषभ को हम बैल कहते हैं 4 नंबर बुद्धो एक गांव से दूसरे गांव पैदल और गाड़ी से जा रहे थे उत्तर हब बुद्धो एक गांव से दूसरे गांव पैदल जा रहे थे 5 नंबर बुद्धो की अनमोल बातें सुनकर शिष्य का चित्त प्रसन्न और अप्रसन्न हो गया उत्तर हब बुद्धो की अनमोल बातें सुनकर शिष्य का चित्त प्रसन्न हो गया और 6 नंबर धरती माता की उम्मीदें बच्चों और बूढ़ों पर है उत्तर हब धरती माता की उम्मीदें बच्चों पर है यार पिছত क्वेश्चन नंबर 6 उत्तर लिखिবলৈ দিছে তলত উল্লেখ কৰা প্ৰশ্নবিলাকৰ ইয়াৰে ক নম্বৰ সুধিছে हमें किसी का डर है क्या उत्तर हब हमें किसी का डर नहीं है क्वेश्चन नंबर 4 ऊंट कहाँ का सफर करवाता है उत्तर हब ऊंट रेगिस्तान का सफर करवाता है क्वेश्चन नंबर 5 पोखर का जल गंदा क्यों हो गया उत्तर हब पोखर में एक बैल जल पी रहा था शिष्य वहीं से जल लेने के लिए आगे बढ़ा उसे देखकर बैल डर गया और जल से होता हुआ निकल भागा इससे जल गंदा हो गया क्वेश्चन नंबर 6 दिसे धरती माता ने वस्त्र के लिए हमें क्या दिया है उत्तर हब धरती माता ने हमें वस्त्र के लिए कपास दिया है क्वेश्चन नंबर 9 संतुलन बिगड़ जाने से हमारे भूभाग पर क्या असर पड़ेगा उत्तर हब संतुलन एक बार बिगड़ गया तो सारे भूभाग एक भयानक रेगिस्तान बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 तলত उल्लेख কৰা শব্দবিলাকৰ শব্দাৰ্থ লিখিবলৈ দিছে ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব ইয়াৰ প্ৰথমতে দিয়া আছে ব্ৰিক্স ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে পেৰ তাৰ পিছত দিয়া আছে ওৰ ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে দিশা তাৰ পিছত দিয়া আছে ইক ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে গন্না তাৰ পিছত দিয়া আছে এনক ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে চশমা তাৰ পিছত দিয়া আছে থক ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে ঠকান আৰু শেষত দিয়া আছে মকান ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে ঘৰ ইয়াৰ পিছত কোৱেশ্চন নম্বৰ 8 ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক প্ৰকল্প দিয়া হৈছিল আৰু এই কামটো আমাৰ বিদ্যালয়ৰ ছাৰ বাইদেউসকলে দিছিল
ইমানখিনি আছিল আমাৰ বিদ্যালয়ৰ প্ৰথম গোট মূল্যায়নৰ ক্লাছ 6ৰ হিন্দীৰ পেপাৰখনৰ প্ৰশ্ন উত্তৰৰ আলোচনা। তোমালোক সকলোৱে ভিডিঅ'টো আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে ইমান মনোযোগেৰে চাই থকাৰ বাবে তোমালোকক ধন্যবাদ জনালো।